Dobro večer, dame i gospodo. Večeras pričamo o modi. Moda nije samo odjeća, moda nije samo trend, moda nije samo vizualni dojam. Mislim da je moda osobnost, karakter, priča, umjetnost. Moda je ono što poručujemo da jesmo ili što želimo biti. A postoji još nešto, a to je taj neki suptilni autorski potpis i zato mi je jako drago da večeras pričamo o modi, a naš gost je jedan jedini i neponovljivi Robert Sed. Pa hvala na ovako prekrasnom uvodu. I zapravo kad si ovo pričala o modi, baš sam si razmišljao jako brzo. Znaš kako ti misle brzo idu? Kao da li doista moda je sve to i da li dajemo modi previše toga? Ili je moda zapravo jednostavna? To je tak triki. Što bi ti rekao? Onako da te neko pita čisto iz glave. Jel moda triki, moda je jednostavna? Može biti puno toga, doista. Mislim da je prije svega bitan taj element odjeće. Mislim da moramo imati odjeću i da nam ona može služiti da se izrazimo, kao što nam služi glazba da se izrazimo. To je sve dio tebe, tvoje osobnosti, tvog ukusa, tvog stava, tvog stila. I to je jako dobar alat, ako ga koristiš kao alat. Ali isto kao može biti stvar koja ako te preuzme može biti pogrešan alat, koji svi alati. Ako posegneš za trendovima, ako ti to bude ideja da moraš gledati kao svi, da pratiš što je viralno, to onda nije dobar alat, onda ga ne koristiš na dobar način. Ali ako ga koristiš za sebe, kao ekspresiju sebe, svoje osobnosti, svoje duše, onda je to super alat. Mislim da je već legendarna priča da kad sam bio u školi da je bila dinastija popularna i bio sam opsjednut sa dinastijom i zapravo... Ko ti je bio glavni lik? Ko ti je tvoj favorite? Fallon. Fallon? Volio sam ja i Alexis, sve ih volim, ali Fallon mi je onak bila super jer je bila jako onak svoja i malo je bila kučkasta, ali imala je svoj sense of style. To su Fallon zamijenili. Da, to je bio trik. Prvu. Prvu, apsolutno prvo Fallon. Prva je bila Fallon, toliko zgodna je bila. Pre British mi je bila onak, bila mi baš, nije mi bila toliko sesi. Fallon mi je onog malog američkog, znaš. Da. Reci, jel se možda u tvom djetinjstvu pojavio neki lik i rekao je, ovaj mali će biti cool, ili jel te neko gurao, pušao, jesi imao podršku? Što, nažalost, moje djetinjstvo nije bilo ni približno iz bajke, prije svega zato što dolazim iz radničke obitelji iz Graberija, iznad Pustošije, i moji roditelji su morali jako puno raditi da bi uopće imali nekakav normalan, stabilan život. I jako puno su se baš dali da stvore da imamo osnovu. Ne bih rekao da to bilo šta u tom kontekstu dojmljivo, dapače, u mnogim stvarima bilo je vrlo loše djetinjstvo, ali ja sam uvijek bio sklon tom tipično strijelačkom elementu koji imam duboko u sebi, da u svemu vidim dobro. I ja sam naprosto u svim situacijama gravitirao prema onome što mene zanimalo. Ja sam obsesivno bježao u knjige, jako puno sam čitao, jako puno sam crtao i naravno da su moji roditelji to primijetili i nije bilo upitno uopće da li imam nekakav talent. I onda kad su to shvatili, imao sam njihovu podršku, apsolutno, i pri upisu u srednju školu, u primjenjenu, bili su potpuno jasno osviješteni tome da je to moja putanja i da ne postoji nikakva druga opcija za mene. Znači, kad smo dotaknuli tvoje djetinjstvo, reci mi kako su bili tvoji početci? Šta pamtiš iz recimo, ajmo sad doba do puberteta? Pa jako pamtim vividno dve stvari, nevjerovatno snažno utkane u sve što radim. To je ta snaga žene. Ja sam ti kao mali odmah spazio Madonu, koja meni vječna inspiracija u svakom segmentu. I sjećam se prvi put kad sam bio u kinu, vidio sam plakat za film Who's That Girl i to sam prvi bio onako, ko je to? I paralelno sa njom Annie Lennox, to nikad neću zaboraviti, bio je spot za pjesmu Here Comes the Rain Again. Ona ima ovako jednu sa kapuljačom, jedan vizual, i znam da su moji roditelji onak bili kao, je li to žena ili muškarac, taj androgeni moment mi je bio jako zanimljiv ko klincu, jer sam se onak pitao kao što je to, nisam nikad vidio tako snažnu pojavu. I ta cijela moja fascinacija sa snažnim ženama je nešto što mene inspirira uvijek. Snažne osobnosti su me uvijek jako privlačile i zapravo su me osnažavale, kako se to osnaživale, da i sam zapravo svoju jaku osobnost realiziram. Znaš, kad si ti mlad, ti ne znaš da imaš jaku osobnost, shvatiš sa vremenom kad odrastaš.
Ali kad sam vidio da postoje drugi ljudi da su takvi, onda sam ja znao, ok, da mogu biti dovoljno snažan kakav jesam. Kakva je žena Roberta Severa Pa danas? mislim da su sve žene Roberta Severa. Mislim da ne mogu reći samo jedna karakteristika je bitna. Mislim da su žene toliko prekrasna bića sa svim svojim različitostima i sa svim svojim toliko dramatičnim kontrastima. I meni je uvijek fascinantno kako jedna žena može biti s jedne strane možda romantična, s druge strane ono tough businesswoman. I to me uvijek fasciniralo to postojanje različitih energija u jednoj osobi. I koga god da upoznam, svaka žena ima te slojeve, samo su kod nekih izraženije ove ili ove nijanse, ali ta ženska energija i ta ideja da ti možeš biti jako ženstven, a snažan je nešto što me uvijek inspirira i fascinira. A koja ti je najseksi stvar koju si vidio na ženi? Ja jako volim kod žena dobre grudi. Aha. Nisam poklonik mršavih žena, volim obline, žene koje imaju, znaš hollywoodske zvijezde 60, strug, bokovi, grudi, obožavam to. Uvijek sam fasciniran kad žena ima onak lijepa sportska ramena, to jako volim, to mi je jako seksi i kad ima lijepo stopalo, gležnjeve, zapravo žensko tijelo mi je fascinantno samo po sebi, ali ono na što uvijek padnem je kad žena ima lijepu kožu njegovanu, koža mi je moj fetiš, prekrasna koža i kosa, može imati bilo kakav stil, ali ako imaš dobro njegovano lice, kosu, to je za mene amen. Za publiku koja nikad nije vidjela tvoju reviju, kako bi opisao? Energija. Mislim da ono po čemu je tipično to što ja radim je da sam prenositelj energije. I da svojim radom, bez obzira da li je to revija kao takva, taj dan, taj event, ili je kreacija, uvijek je iza toga energija i to je najbitnije. Da ljudi osjete energiju, da sa sobom ponesu dojam, da su vidjeli nešto što je, možda nije im bitno, ali nešto što će im ostati kao sjećanje. Gotovo danas kad živimo toliko brzo, nasilno ubrzano, jako mi je bitno da stvaram ono što bi Whitney Houston rekla one moment in time. A koja ti je bila neka najluđa stvar koju si možda čak i improvizirao, da nisi požalio? I što si možda propustio da danas žališ? Da bi rekao napravio bi drugačije? Pa ne žalim za ničim. Postoje stvari koje bih možda, da sam imao više pameti, odigrao drugačije, ali s druge strane smatram da svaka stvar koja mi se desila je uvijek bila ta koja me oblikovala. Apsolutno. I ne mislim da trebamo gledati prošlost sa žaljenjem. Živim sada u ovom trenutku, prisutan sam sada i zahvalan sam da sam zdrav, energičan, da imam snažnu životnu energiju. I ono što je bilo, nemam nikakvo razmišljanje. Ja sam tu tipičan strijelac, jako sam pozitivan i gledam u svemu samo dobro. Ja ću uvijek u najtamnijoj noći naći jednu malu zvijezdicu i reći, aha da, imamo svjetlost. Tako da nikad ne žalim za ničim. A povjeri sada našim gledateljima koja je možda bila najluđa stvar, najotkačenija, nekakva stvar koja ti je došla spontano i rekao si, mislim, da li to uopće bilo u zadnjem trenu, si napravio neki preokret. Pa znaš što, ja sam ti vrlo disciplinirana osoba u jako puno segmenata svog života i zapravo tu disciplinu jako volim, jer onda mogu u kreativnosti biti potpuno slobodan i nemati granice. Tako da si zapravo ni ne stavljam kao zadatak da imam te momente iz filmova. Znači, gledaš filmove pa dizajneri u zadnjem trenutku, to neću baciti, ja to nemam. Ja toliko jasno vidim svoju viziju, toliko vjerujem u sebe, u svoj sud, u svoj ukus, da nemam tu potrebu da u zadnjem trenutku nešto improviziram ili da želim iznjedriti nešto što je ishitreno. Naprosto nisam ta osoba. Kod mene sve dolazi dosta planski i promišljeno, mada ostavljam ja sebi naravno prostora za improvizaciju, za slobodu, ali nisam ishitren u tome da bi sad rekao sad ću ja nešto ludo, to nije moja osobnost uopće. Bez obzira što sam ja karakterno vrlo često, ne mogu reći u oblacima, ja sam vizionar, moje vizije moraju biti unapred. Radim na tome da uvijek se uzemljim, zato što to je moj balans. I mislim da je poanta u tome da pronađeš zapravo sebe u cijelom tom kaosu. Jer život će postojati uvijek kakav je, brzina će biti kakva će biti, sve je stvar percepcije u životu. Ako ti percipiraš da je to tako, onda ćeš se pustiti u to. Ali ako dozvoliš sebi da kažeš, ok, ja sam ovdje promatrač i radim na sebi, gradim sebe, svoj svemir, unutar svega toga, onda je to za mene plus. Tako da zapravo ja ti se jako malo baziram na to
što drugi misle, što drugi... Uopće jako malo sam, kao što sam malo prije rekao, živiš u svom svijetu. pa ne bih rekao da sam izoliran, jako sam dobro informiran o stvarima koje me zanimaju. Jer sam jako strastveno u vezi toga, ali mnoge stvari meni ne zanimaju. Kužim. Tako da recimo ono što Znači, me ne sve te zanima, uopće viškove- mene, da. Sve te loše energije i ne dolaze mi, iskreno. Kužim. Znači, danas je, kao što si rekao, sve ubrzano, nekako imamo osjećaj da smo usaugani u nekakav vrtlog života. Koliko je danas u toj brzini teško ostati svoj, autentičan, furati jedan pravac i da si uvijek pri vrhu i preko vrha. Mislim, to je tako ono pitanje koje svako može drugačije odgovoriti. Za mene osobno je bitno da imaš svoju vlastitu stabilnost i da te ne određuje to što ljudi misle, ni pozitivno ni negativno, to je zapravo na kraju samo iluzija. Bitno je što ti misliš o sebi i bitno je da radiš na sebi konstantno, da si daješ svaki dan tu zahvalnost što si živ, što si zdrav i da trebaš biti zapravo uzemljen jako dobro. Boja, crna ili šarena? Moja najdraža Da. boja fuksije, obožavam boju fuksije. Minimalizam ili drama? Drama, Uvijek barokna, drama. Kroj ili dojam? kroj, sve počinje dobro kroja. Moda ili stav? Apsolutno stav, stav je sve u životu. Koji bi savjet dao malom Robertu? Da, You're perfect just the way you are. I love you, baby. to. A koji bi savjet dao nekom mladom kolegi koji je tek na početku svoga puta? To je ono što je mene mama naučila i uvijek dijelim dalje tu rečenicu. Dokle god vjeruješ u sebe, sve ostalo je nebitno. Naši gledatelji, vjerujte u sebe, pratite modu, pratite naš talk show i puno ti hvala, Roberte, bio Uvijek. prekrasan i toliko inspirativan i nadahnujući intervju. Hvala. Hvala tebi. Pozdrav!